Rusia seakan memuntahkan amarahnya dengan serangan besar-besaran rudal dan pesawat tak berawak di berbagai wilayah Ukraina. Sebanyak total 26 orang tewas dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menghantam Ukraina pada hari Jumat kemarin. Serangan tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah, namun beberapa kota yang ada di Ukraina. Pasukan Rusia melancarkan serangan brutal tersebut ketika Kiev mengumumkan persiapan untuk serangan balas dendam terhadap Moskow hampir selesai. Serangan sekitar 23 rudal dan 2 drone kemarin termasuk menghantam blok perumahan di kota bersejarah Uman di Ukraina Tengah. Menteri Dalam Negeri Ukraina, Ihor Klimenko, mengatakan ini menjadi serangan skala besar pertama yang menghantam Ukraina dalam hampir 2 bulan terakhir. Tim SAR yang dikerahkan memanjat melalui tumpukan besar puing-puing yang masih membara. Mereka berusaha mengevakuasi korban baik yang terluka maupun yang tewas. Terlihat beberapa mayat korban dibawa menggunakan tandu. Tim penyelamat menggunakan derek untuk mencari korban selamat di antara sisa-sisa blok perumahan bertingkat di pusat kota berpenduduk 80.000 jiwa itu. Sementara di kota Tenggara Dnipro, sebuah rudal juga menghantam rumah. Serangan ini menewaskan seorang ibu dan putrinya yang berusia 2 tahun ketika masih terlelap. Gubernur daerah setempat, Serhiy Lysak, mengatakan ada 3 orang terluka akibat serangan itu. Secara terpisah, pihak berwenang di wilayah selatan Kherson mengatakan pada Jumat malam bahwa pasukan Rusia menembaki desa Beloserka, menewaskan seorang wanita berusia 57 tahun dan melukai 3 lainnya. Di ibu kota Ukraina, yaitu Kiev, juga diserang untuk pertama kalinya dalam waktu sekitar 2 bulan. Namun, para pejabat mengatakan tidak ada korban di sana. Dengan pertahanan udara negara tersebut menjatuhkan 11 rudal dan 2 drone Rusia. 2 orang lagi terluka di kota Ukrayinka, tepat di selatan Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk rentetan serangan rudal terbaru Rusia dan berjanji akan memberikan serangan balik. Дорогі українці, увесь день тривав розбір завалів в Умані. У місці влучання російської ракети станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них 4 дітей. Мої співчуття рідним і близьким, усім, хто був врятований мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепили, на жаль, вибуховою хвилею. Надається необхідна допомога. Я дякую кожному і кожній, хто взяв участь в рятувальній операції та підтримує врятованих людей. Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу, а тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників, хасидів. Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України. На Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинула 2 українки, мати і донька. Ольга, 92 рік народження, і Вероніка, 20-й рік народження. Це ще 3 років цій дитині не виповнилось. Вічна пам'ять, співчуття родині, співчуття близьким. Сьогодні нашим повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет, 21 із 23. Якби не це, державі-терористу вдалося забрати значно більше жертв, більше життів. І це знов доводить, що зупинити терор, врятувати людей можна лише зброєю, ППО, сучасна авіація. Без